Ej! Jo! Ej! YouTube početnici re-upload. A sad je mnogo bolje. Ej! Jo! Krećemo još malo, ne brinite se ništa. Ej! Ja! Ej bravo, ovaj gaming GT, gledaj me kako kidam, kako snimam. 12 godina kao fenomen, sada mnogo kidam ovaj rap. 190 subscribera, hvala vam za sve, braćo moja. Tu su moja braća koja će mi mnogo dina, znači ne mogu da sanem sada. Idem lagano do 200 pa 300 pa 400 pa 500 pa idemo sad sve do milion, ej. Sve do milion, ej. Idemo sada mi, ej. Sada sam ja ušao u novu scenu, ej. Da mi nevjerovatnu tajnu, ej. Sada brate guram lagano do 200, možda neki hit da mi se sloni sa mesta, ej. Ovo za mene bilo malo šala, razumijete? Ej, sad će drugi dan, ne brinite se ništa. Gde ste, gaseri, u stvari ste maseri. Mislite da možete da budete kao mi, u stvari ste neke budale kao svi. Mislite da ste bogataši, ali u stvari ste samo neki rogataši. Hoćete da se povlačite putem početnica, ali zapravo ste pizza sa dva lica. Ju, početnici, ale, ju, početnici, ale, ej, ju, početnici, ale, ju, početnici, ale, ej, sad ću treći dan, ne brinite se. Ej, možda me nije bilo ako se planiram, uzim nešto sasvim drugo. Da si rekli se posljedice, nije alka, mislite da sam za svoje